one channel kule kanjalo kuleyo 16 kanivele kancane abanye asibasoli ukuthi bahambile abanye bahambaye ngenxa ukuthi situation iyayithola enye no sinoko baba ke yabona njani yabona enye into YouTube mayicele phela la app yachinja ecava phela the way evela ngakhona kuwe nakithi akufani ukuthi uyithola nami ngathi masifaka kwethu nathi siyabaza masifaka kwethu nathi uyithola yeah sihlakaniphela kanjani uthi I feel mina so our fit Zwida ngani Zwida podcast ayithola yakasho speed ayithola ngapha ngiphethe ubani uBruce ngapha ayithola wena umdala ayithola I feel so I'm a fit ufaka yeah so I'm a fit ngasha amajita wami ngasha ama viewers ngi-intro ithola ukuthi I feel Kama straight of introduction. intro yakho baba. Guys, it's Lil BRG. Shout out to the broadcast and subscriber and road to 1K. 1K. baba okay kana warap YouTube it's your boy Shimza uyelwe nimjwayele enhlezi nimbona kusuka ukuthi ngiyamdoucha editor AI uye straight sitholakele kokasi pulse ama podcast sizokhuluma indaba asifihli vele no hard feelings as yonke lo nyaka asina muntu siyazikhulumela amakwali aside sizokhuluma indaba kwimna Hey, what's good, beautiful people? So for show up here, that's not scarce intro nyakaba masnani. Shout out to Gossip Pass. Yeah, shout out From to the streets for the streets. Yeah, so guys, make sure you subscribe. Angeke uzongitshela ukuthi ubukele video iqala. Izifike la ungaka subscribe. Mara uhlezi uyasmile uyahleka. Hayi, uba serious baba. And make sure press lelo button must press the button obhatali next nje. Just to join the mem, to be a member, to show support it all and then kanjalo guys. Make sure you subscribe. Sure bafethu so amen bathi ngibuze nini ukuthi kahle qale phi le question vele since vele umjita asuka la vele yokade sengqondweni ngiqala ngayo ayithola I fit so man ufuna wena kahle ungicazela mfethu ushubeka indaba uthi abafethu qala 1 2 3 through the way kwenzeka 1 2 3 sabhayiseka 1 2 3 mara sasala sayilungisa 1 2 3 yayithola uthi kenzakaleni ukuthi into esibhayiseke kuzo into esibhayiseke kuzo yayithola eshe kubhayi esibhayiseke akuningi like mfethu yabona ngitshela ukuthi mina ilayini content nami last khona bengacabanga ukuthi soba khona but sidlule entweni ezinye ezinzima ethola cause mangakutshela no angeke ubelieve ukuthi thina sicale content esiboma yi16 na channel e1 one channel kule kanjalo kuleyo 16 kanivele kancane abanye asibasoli ukuthi bahambile abanye bahambaye ngenxa ukuthi situation iyayithola enye kwavaleka i-channel yokuqala ethola laba abanye basitshela ukuthi hayi maybe angesavule yini iyayithola abanye baye emakhaya laba baye emakhaya behlala khona ethola fele sasala sibenga khohle ukuthi besisala about 11 sasala si11 ne sasala si11 sapusha fele si11 kanjalo Pusha. Kunesikhathi ukuthi vele obviously ezinamachita amaqala content sonke silele ukuthi sibambe mic. Ngibambe mic ile question vele kade ngifuna uyibuza ukuthi manje bayi16 uvasi kulawo 16 uzothola ukuthi 10 yonke ifuna ukuba main character kulesi. Yayithola mara thina njalo bezokutshela into yokutshela yona ne. Thina besinokuthi ni namachita baba sixabane mall phambi kwabantu asinandaba. Sixabane strong baba sifokane baba sisikhombane ngezandla ngitshele baba mina ngiyahamba. Lapho masiyabheka baba wena umnikazi wefoni esishuta ngayo abakuncingi baba simnike umnikazi mara foni yakho uzoyishiya papa uyayishiya
Yes, ibaba thina baba uzoze ngithi uzoyithatha ifoni yakho password yakho ngiyicaba. Uzobuyica. Uzothi uma ubuza uthola bathi Mall of Africa se-shoot. Uthi ngicela ifoni yami ayikho. Kanjalo ufile besicaba uthini sivane ifoni usilandele Mall of Africa. And fana Ufike usifoke mara ifoni sifake empokothini. Avele if avele anibabhayi phela 16 ndo. Into esikuthutha ngayo. Into esikuthutha ngayo sikuthutha ukuthi antana isikhathi sakho sokubamba imic. Awuyakhuthala. Nawe uyajabula ngithola. Into besi-riding. Ezinye izinto ezidlule uthenye into besibhayisa njalo besinokubhayiswa yini? Izakho. Because obviously ushaya ama-vlog yayithola. Ushaya ama-vlogs kumele utravel. Kufunakala imali. So besibhayiswa izakho vele esibhayisile. Namaye sometimes yasibhayisisa yayithola. Abonhlanga ngeke ngithi hayi sinoma sineyimali sisamba noma vasi yakhona. Sometimes ukuze siyela siyakhona we have to fast. Yayithola. Anymore force ushithi uyova uphethe ugibela nokubuya. Ukudla next njalo thina bazatshela thina njalo maybe kunama video abantu maybe ama-viewers zona sithethe besigawule ne. But thina I'm sure sicale no nje. Maybe sinama video ayi-3-4 sigawule. Le 20 something besingadla. Besendlala njalo thina besinokusacrifice ukuthini? Sacrifice imali yami ukuya somewhere. Imali yami ukubhayi impahla ngithi hayi. Content. Because ngiyazi ngiya-investa na. Izobuya leza. So besinokuthi sivaye esindaweni uke saye Olvi. Zange sekawule. Cabanga sasuka khohlutha isikhathi bani? Isikhathi bani? 2 seshifta ngo2. Sasuka ngabo 2 sase sabuya ranga ngo 9 la. Singakawula. Mara uyasibona ivideo lesi happy akekho sad ukuthi asikawula. Jambi yabona into enye bengihetha kakhulu. Besivana kustoko mara beba understand yethola. Into bengifrustra ukuthi I feel you understand ukuthi hayi. Ukuthi desapusha wana next. Mara talking about understand a lot. Ngithatha abantu abayi-16 kanjani? Ejoje yabona thina uzakutshela njani yabona besiyini ndo nkulu. Yabona phela i-ground lonke ndo uzakutshela inkinga thina ingqondo besinayo njalo ukuthini wonke umuntu esimcavayo ekhasi ohleli sifuna ukumfaka on. Athi join again. Wena ungafika ukuthi baba tana freeze ufuna ukurelax. Ufuna ukushaya YouTube. Zwala. Kwena. Tana shaya video nje yami. Nami ufuna ukujoin. Samba nawe kayewayise samba nawe tutut. Yayithola. Nabe chiki sesikubambisa mic. Chiki noma wazi ta ukho saseyiphathe nawe soyalo amasiko nathi. Yoshaye baba nami ufuna ukubamba mic baba. Yayithola. But at the end of the day so guy mic ngesincishe mic yayithola. Because yazi obviously uzosuncisha mic thola ukuthi wena le part yakho yizogijima. Years over. Yayithola. Because asicaba what if mina singathi ukuthi stop umuntu estradini singaso umuntu esimcabangelile ukuthi ya umuntu uzoqala ukuvana isavana kuphela thina ukutshela nje angibhiki channel bevaya ne. Sometimes mina iblessing ngithi vele obviously nabasimali basizile fela ngithi mara umunye umuntu mina ngibone nje ngeblessing la kithi untwana umjito untwana yabona kanjani Correct. hayi akaba ngithi blessing yabona ngithi blessing kanjani sithema sicala ukuba nontwana first vlog ever first vlog yamacala the economy was going up first vlog phew second vlog phew lapho sibambiki lapho nibone khona ukuthi lele ngiyini lapho sibambiki lapho bese senza every host emakhona Savai. Jaya umuntu imali yakhe yokukhera sesigela akadli baba Saturday siyasamwela baba Baba, ngihle ngisiza ukuthi siphume. Savaya baba maye umjita makabhayiseka usebenzele iplan balances ngitshela ntana zokubuya uzongaya masibuya mara ntana Uzoyirecover masibuya. akakhala ukugaya yethola but we understand obviously siyopusha into ewala ngithina lento benefit athina sonke fira besibaya kanjalo namajita kube kanjalo so manje kule crew yenu ngicala ni 16 so manje nibayingani Siba 5. 5 okay kule 5 minus engaki 11. mara abantu okay abaviewers bikana machita ningasithathe ngendlela ebrand minus angamuntu bazihambile okay ahambile laba baziminus ababonanga ipotential
yeah laba bazimayinezile la Mm. mayi abafuna ukubuya back obviously mayi bakhona bazokutshela Giant Babaya ngitshela ukuthi ngingababuyisa mntwana bazokutshela ne sometimes angeke into mayibona nayi fana nenja ethwala inje ungayilahla igaba omunye umuntu angithi bayizinja inje ungaba nayo ne uhlale nayo ngisho kanjalo ube nedog ne mabona nedog kanjalo uyifeed ugcina ubonayo neyahlule feed lenje ugama makhelwana azikhulisele yona ngithi wena sekucavi nje the day uzothi uyongena la kula charity izokwenzana izokulunga uyayithola because ayisakucaba ngeke sakufuna angeke sakufuna back ukuthi izothi izovuma ukuthi noma ungayithatha ilethe la kwakho izobuyela la yazi khona so nabontanathi mababuye bafuna ukubuya sabatshela amachita asilu nani asibi nabi hayi ukuthi sesibona ukuthi siyakhuphuka sifuna ukushiya singashuta ama-video but angeke sisakwazi ukuletha izini imahemba thola simtshela grena asikujika-jika ukuthi sokutshela ukuthi hayi ntwana soringa sakutshela ntwana singa-operator ungavula i-channel sokusiza thina thola priceless asibhadalisi muntu sitshela ntwana sokusiza sokuhlanganisa nabantu so babhaya mfithi abantu esibahlanganise nabantu abathopa mara at the end of the day basincike ngani ngeplate elinamasimba wethu awusibekele leso story obviously basocala amaplate manje ama-viewers vele sewafuna ukuqaba ukuthi amaplate wezinja la mara asibiza amagama hayi fede kunomuntu ne lo muntu lo mfethu inkinga mangasho ama-subscribers wakho ukuthi simthola nawo ama-subscribers uzobona ukuthi mara khona umuntu esimthole vele anama-subscribers la bekanawo 100 and something. Yeah, that was kubeka lapho asikhuphuli bafethu asikhuphuli katshena babona ngobani thina bathina umuntu esimthole angena hayi baba akekho simthole na 100 and something akekho beka lo lower than 100 ayikho so yena samthanda na no noma ngathi uyazi uyashuta uyacaba simphethe home is home yaba ba you'll go but you'll come back futhi mawuzona uzongithanda ngekani so yeah nimthola so simthole beka na 2 beka push my girl kanjalo vele abahlangani amajita yahlangani okay Frank okay just talk kana ngeni ngasho dude okay fede yabona lo story yantana besimfrustana big time natana ngisena plan sengishile igama ndoda untwana besishuta naye big time ane mina senzokhulumela iside lami ukuthi awangihetha ngakhona ngathi simxoshile risiya samzonde ethola untwana saphusha naye simthola ana 50 ne 50 something ringa baba angeke kuzokali mechimbe usomthola na 50 something ene ngiyakufaka yeah samthola na 50 something ethola basimthola na 50 something kanjalo kube into ukuthini mina bengekho bengisenodwest ethola akazufakaza because umuntu ocaba le ndaba wena bengisenodwest ethola ahlangana nabontwana babachethi babone ku YouTube ini ucela ukushaya ama interview nabo bashaya ama interview wabo kube grand kube ilanga ukuthi nami mangibuya ngitshela amachithi hayi ntana njengoba lo mntana wayema ishaya into so asishaye naye sele siphusheni sikhuphukeni sonke ethola fele kube indaba yonjalo umntana hoste ini smash pass yekasi and asaqala bekane potential ubekana potential nje big time namanje unayo potential jathi yena umntana hayi ngabona nangumntwana Batman like okhulumela le side ne ngifuna ngibone ne umntana lo uyatswa lazy done any con yabona potential khona umntana lo nje yami samthola as a hoster ismash pass thama ka hoster kanjalo langa la khona ngalo Spanning ethola uze siye kuso shoot fede siye ethola operate mntana felo yasami into zokuedita ngakazi cha correct umtela drop video mina ngizokwenzela ungesabi kade ngashama smasho pass ay2 ngawo edit zangambhadalisa ngamenza nesingamshaya nethumbnail yonke into ethola ngam-editela aposta buka ivideo yakho yokuqala ongena 500 viewers 500 viewers video yakhe yokuqala uyobona ukuthi first time mawo 50 subscribers guys vele uyithole strong fele kube indaba uthini
samtshela ukuthi bheka uzodropha ngesikhathi esikanje thina sidropha ngesikhathi esikanje ukuthi sazi ukuthi abantu bethu mabaphuma kithi sibatshela ukuthi kule part 2 uyayithola yithi kumele sidrophe kuqala uyayithola bese wena uyalalela vele naye alalele grand strophe ethu vele zange gijima kakhulu yasha 800 ethu thema sha 800 ethu and I drop yakhe 5 clip face view naye yabona ukuthi afeli ke sipanela uyayithola thema setshela samtshela mfethu bheka thina vele sidubula ama vlogs sinabantu abasoso sibacavana so we can put you on because uyabona abantu ababhaya vele into ye YouTube abayiboni wena uyayibona fede simcofa mase sithi sicela simcavise nontwana uyayithola noSmile cavise noSmile bacavana noSmile uyayithola flex bonke labantu laba na vile isvar bekani potential Bekana potential. na last potential Ubuya ku YouTube. a few weeks besiyovakashela omunye uGrotman elitho lasibuza ngayo uyazi ukuthi nami intana bengacabanga ukuthi uchita lo usibuza ngalo store bengacabanga nje mthemba sicela ukushaya ama video nontwana base sisova uthi where is Brown nami intana before uzophendula le question Brown ngicela ngazibuza nami uthi usamkhumbula athi so lo mntana usuka kini lo Brown usuka la oh iwomi la Huawei man iwomi la usase home ne welcome to campus just yena maybe usase home ne mara yena ulazy no singathini usayodlala lapha estradini mara ekhaya uyakwazi uzophinda abuye phela mina uzokutshela mina lo mntana leyo nje yami buzwa nontwana bengisuka ekhaya ngiyikibo ngimtshela baba siyashuta vandago athi ini shutela ngitshela shutela channel shutela wena uthana ngiyatswa futhi Jami kumele sishaya blind date ayithola nenye gay shama smasho pass abantu kokethu ayithola fede that day before social le video yethu ayithola sacela sacova lo mjita lona ngizothi mjita restore mjita yena lo sacova angekabukela sacova yena saza sayaqibo kuqala before sizoya soshuta thina mtshela mfethu shaya umuntu prank umtshela ukuthi ngiyamfuna into ezinjalo ashaya uBrown ashayelele ayitshela ukuthi ni Cabanga ustoka kutshela ukuthi like atshela igame ukuthi ngiyakufuna mina ukuthi ufuna ukutshita mina ufuna wena as a man. yayithola yabonga mtshela ukuthi ashaya prank kanje izofana ayishaya vele prank yakhe ayichuna into ayichunayo yayithola ilanga langihetha nje ukudlula wonke nje sasuka nontana sizwestile isikhathi sethu sathi siyamvakashela fika sawe ugrade nawe lapha ekhaya ilanga lelo wathi lingihethile vele njalo sathi masifika kuye samthola aphume ethola siyashafela nangiyasimkhaphi tona sathi masifika ecava into yokucela wathi angidingi bavakashi samtshela mfethu sesila ama youth senze athi ayihambana like angifuni like abantu angifuni bavakashi ngiyabuza fede siyabuza ukuthi fede ke no uyavasa ikhaphi ithi ngisayolanda umngani wami siyekhaya manje uthi abafuna bavakashi futhi yena into kumele atshelele ukuthi hayi angifuni ukuhlala naye afuni nini ayithola or maybe kulo bangani bakhe aya kuyo somhlaza or something angicabi phela ayithola sasa understand untwana samchita since from that day yami ilanga langa hetha yena usangitext angifikele uma message athi congratulations ngimtshela abuya sisebenza ungasabi ayithola Home is home. Home is home. So amachita athulile man. angisho sibuza imibuzo usachaza isitori yeah so funa amachita ring uthi kahle yini enimotivatile re ithome la isha YouTube into esimotivating sure amachita before ukumotivate umjita abagcina abachaza isitori ukuthi ufuna umjita asicazele ngokwakhe ukuthi ayifere kuze le video le abayiqale ngawo le yaqala yaphopa wena yini lengako yenzile kuze le video iphope nje yabona le ayikabi ne angeke ngikhuluma hayi le asibekele side bhekani yabona guys if niyayifuna le phopo manje ngafaka le video le ingene ku how many viewers ngifuna how many viewers 5k is enough sizobuya sontshela le ndaba ukuthi kwenzakaleni kahle kahle uzobabona le video le yasongale phopo wena manje ngasubscribe nisikaye 100 subscribers and look at the video le ama viewers
Ama-viewers 100 likes, subscribers baba. ama-subscribe Yeah. Yabona 100 masikala likes. ama-subscribers. Yeah. Yeah, siyonitshela lapho Rafeng 150 lesi story simnandi Yeah, very Bonke nice. ngisho leyo ngantshela le story iphinde yogijima futhi ifike yakhona imnandi. Ubekhuluma la Yeah, vele ngibesabuza ukuthi ivideo yami yokucala kwayenzakalani. Mina bengi-out-ezithandela ama-event. Ngithe sigela abangitshela ukuthi hayi mfethu eShimtown ziyakhala. Yayithola. Ngazi ukuthi ikasi kunama-out avlogayo. Mangifika le vele from kudala saseyintwana sabumacala. Ngayitshela ukuthi yena mfethu eShimtown ziyakhala vava ngikwazi ngifuna sifike. Yayithola la ifile sifike. Same day yakhona bekunama beef. Awe Smash and Pass yayithola. Iyo ngathi i-vlog esayishaya Smash and Pass yakhe. Ngiyagijima. Sithe masifika vele ashama vlog kuba mnandi vele lelanga la khona i-Smash and Pass khona ne video khona niyibukela ku Gero Gang bekumnandi vele la kuyagijima kuyachukana ubumnandi vele isibhena Umuntu batshele sonke istory. it's nice vele masifika vele i-obvious akusho thina masivloga besifuna umuntu ochop sifike umuntu ochop ashaya into zakhe aresponde kube mnandi edithe ivideo igijime vele mara before vele bengagijima futhi umntwana lapho yangawathanda ama-camera. yeah bengayithandi camera Uka- waba kuthini so the following video nakhona same story igijima ngisho ku 3 4 sema shoot ku 5 ilevel yana mnye first time le video leya mara bengekho kabhaya ngivele vele ebusuku la ngivele Yeah, le namasiko. masifika hayi sema sifika le video leya vele yo nano isagijima vele mayizothi 100k izongena le video leya niyibukela vele igijima ku channel yethu ngocala usearch Gero Gang iyevela la iyi video engikhuthazela ukuthina impethu Ikhona YouTube. potential. ladingeya ikhona Like ikhona tani. nesingayithola ngisho potential ebhaya Like YouTube ukupush. kwamele Yeah, sibe so consistency akusisho ukuthi siyashisa ngoba le video yashisa mara ukushisa sizoshisa sizofika la kumele sifike Aish. Yeah. mina simkani subscribe ngasa Ngabuza i-question yakho. Yeah, ngabuza. And like now, my question, mina ngifuna ukuza isitori senu samadini niphushayo. Into is or is inspired. Engiphushayo. Or into engazi ukuthi ngiqale i-YouTube or engazi ukuthi ngiqhubeke i-YouTube. Uqhubeke ngoba somewhere somehow khona lento zingathi zikuphula umoya Yeah, zakudisappoint. yeah. Ngoba nonke yini, obvious. Ngiphusha into one, mara ngivaya ngimotive different. Yeah, yeah. Umntwana khona into emphushayo, nawe khona into emphushayo, Content umntwana khona oh, emphushayo. yini epushayo. ayo question vele inamasimba athi mina ngiyafrostana mara bengiqale ngale izogcina ngami question i-answer critical inamasimba Ngicela wena yini ta? Yo, mina ne umuntu like ethi ngimbukela like dala ngathi from 2000 is crazy. From 2023 like ngihlala endlini nje anginaphumi vele. Ngibukela uJoseph Dada ngithola. Yeah, Yabona? Ngiyibona. Bese ngibukela le mjita leya. Ngicale sesine 100k subscribers. Manje kuba 800k subscribers. Aish. Awuvayini. I'm a fan ngithola. kushuthi nawe uzibona udave Yeah. kule Yini motivate. Usikhutla wakho. YouTube. Oyini into emotivator. Yeah, into motivate ukuthi uqale i-YouTube. It's like ile yasekhaya ngithola. mji Yeah, ile yasekhaya. Angithi uthi fan uqale ikhona something. imali Ikhona something la. And ikhona izaka. okay Yeah. okay Oh, nami. so wena kahle kahle uhambela for i-YouTube uhambela for fame or imali or both I-growth. Eh baba, for mina I-growth. fuck the fame baba. Baba i-growth. imali Baba. Only money that I want. Abathi Mina ngisifefenela i-growth njalo. oh, mm. I mean into Mm. engazi ukuthi ngiqale i-YouTube ne. Same thing njengomntana ekhotman lakhe. Nami i-YouTube bengicava ngokuthi mina before ngakutshela isitori sami mina before bengi-rap. okay Bengi-rap producer nama-beat amapiano into ezinjalo. Thola vele bengi-based on music. I-YouTube bengazi ukuthi bengazi nama-subscribers thini. Bengazi ukuthi ngishamile video for lezi zami ngiyaposta nje kuphela.
Yeah. mara bengazi into zama-content Also ama YouTube. music video usasenawo la. sasekhona Mm. I'm sure like music video nas 15 years ago or 7-8 right thought Yeah. but ukuze ngicava ukuthi YouTube in umntwana uteam thought ngicave ngontwana YouTube ukuthi I feel push into kanje ethought yeah ngicave ngontwana but into esangiphusha no no sinoko Bad. Wazokutshela njani yabona enye into YouTube mayicele phela la app yachinja ecava yeah phela the way evela ngakhona kuwe Mm. nakithi akufani Akufani. ngiyithola nami ngathi mangicala ukubona ukuthi le app leseyitshintsha ngezinye indlela nami ngabasele ukuthi feel Check. ngiyithola yeah ngiyaphusheka feel into ezinjalo yazakala into emotivator so wena mthipho yithi motive yakho Sikhokho Afethu mina okurengevari ne lento zamakhamera ama-YouTube ngasinto zami ngisho ngathi ngizicala ngishaje 11 thola bese ngilost vele ngiye-out ezifrostanela amabhoni nesigela vele bengilesgela ngibeka imali ngishaya amabhoni untwana file uye wangidonsa vele bathi bashuta ama-special pass bengifuna ukuyoshuta ama-special pass ngaleso sikhathi sakhona bengisazishayile ngifile vele ngifuna ifile mara no hayi fima kusayibatla zaka hayi wena bazokuthini abomacala bayangibiza vele nge-YouTube nakhona bengingayithathi serious ngisi bathi YouTube sengichaza ukuthini hayi ku grade 8 besazwa bathini kunabo Smile kunabo Watermelon watwat yeah bengichaza ukuthi masivana lezi sibona labantu abakhuluma ngabangitshela ngabo everyday yayithola batshela ukuthi labantu laba sibajwayele ngiyababona lengandokoni break lapha ngamva no break into bengishaya vele yeah ngagcina sekuvaya imara no chintshile vele bengingayithembi la mara ukuya ngesikhathi sesiyabona ukuthi la sile inamasimo yazi ifeeling yokuthi uva estradini ne ubona incosi ikhoma ithi nango lo yangibone ku YouTube ethola manje lento le iguy power ukuthi Lento le. Hayi motivation. uyayithola or umuntu azokutshela ukuthi hayi nje yami yazi phela ukuthi intanga yakho izokutshela ukuthi antwana yi role model yakho aphela uyibona ukuthi almost umchitha sekashaziphe ethola so umchitha mafike kwathi hayi intwana mfana into enyenzayo inamasimba frostana nami ngifuna uqala into so ethola lapho into ekumotivateayo ukuthi hayi feel should kumele mangiphushe ukuthi i-potential uyayibona ukuthi hayi phela wazakutshela nje ngiyacava 100 subscribers it's a lot hayi bye 100 phela okay first kubuza le 100 le uyithatha uyigcwalise yi Fit ibhayo. babe yi abantu straight siyabona mabayibhale ngama numbers mabayi bagcwele yabona into ebhaya kanjani baba ngadla ukuthi event kaShibe shithi ngacwala 100 people igcwele baba 100 igcwele baba uyayithola into ngisho ukuthi hayi bo ungazibona mfana ukwazi ufike kule point uthi noma ngathi 50 noma ngathi na 1 subscriber uwazi kulo lo muntu lo uthi Lo ibuka. yeah uyayibukela wena ama-uploader vele bheki yabona fanele lento lefana ukuthi umuntu o-hater phela ama-haters ama-fans wakho kakhulu abantu ama-hater kakhulu baba wena la yiwa yokuchecka amacala udropa yiwabukela kuqala people yibo Bazocheck- bazochecka ukuthi life yakhe Yeah, bese Phela bazocomment. ecava lento ngibone ku-Instagram kantwana bengibukela amavidiyo kantwana ku-Instagram khona intwana ihlezi commenta kuntwana every time ihlezi comment amasimo mari ihlezi comment Ihlezi comment. Uyophushisa untwana. yabo yiphusisa intwana Hayi mayona ayi Frostana le. yona ayiboni yami nami nje mangibona ama comment nami ngize ngakhomenta nje yami mina akusumuntu oresponda ama comment kakhulu ne mala kule yangimtshelile ngathi hayi mfana ngithi you hate but you watch uyayithola that means ubona something kuntwana angeke uzosondela into ongayibo into engenankinga nayo into oyimazi nje phela into omayibona ukuthi vele fuck off lento leyo ngeke usayibukela show samlandelela manje ma into izondayo angeke uzozonda into bese lokhu busy every time untwana makadrop ufuna ubona le hayi into Ngoba idropile lo mjito. Nizashaya ama-notification ithi idropile. yeah vele Ibona. ibona To spawn ithi idropile. So smash and pass man. Labantu makupha bathini?
Smash and pass. mase smash umuntu vele ngiyamthatha uba wami No. iphelela lapho Yeah, okay. hayi umuntu angithuke kangaka Bangakutshela ukuthi igame khona la ifika khona Ukuthi ibabuhlungu asaseyigame. isakuthanda. owabanye bayakhesha Yeah, kuya ngokuthi njani ufuna ukuthi bangakushaya hit ne. Kuya ngokuthi like intwana ezabantu asifanithi ngibeke kanjalo. Mina mama ngishaya hit elonge video yami izotrenda mina nginalengqondo ukuthi ngipromote channel yami. Uyayithola. Fuck ukuthi batheni ngabo. Laba abanye bazongihleka bathi utana bathe. Anginandaba mina at the end of the day. Ngiyacava ukuthi ni umuntu makazongibona evidweni yami uzoclicka because uyabona ukuthi manje ngibone le video leyo. Uyayithola. Kwele phela lapha abangilimaza. First time ngizale special pass. First time. kwambi Njayami ngathi mangene evidweni. Lokubona ukuthi baqala into entsha ngani. yo ba experience ngani Sathi masifika untana wasitshela singakadlali ufezela. Athi today machita ngibhaga abafana. Sithatha serious thina. Udlala special pass. Mayicale untana abhaga amantombazana. Siza sekathi indaba ijikile. Thina abafana nicathi nizoza ku special pass sami ngagezanga. Ngibona siya kumacala lapho semacaleni. Yo. Passing ngale sesikhala. Jaya hit khona inyama ibiza ngumpanso beyisayidini la. Mafika ukuthi thina ngithanda ukuthi intare yami. Yethola nami uba nethemba ukuthi hayi. Thola ngisave because maybe uzocaba utshale intwana nasimanje ezinjani. Ngisho ukuthi angisave. Jaya la video leya angithi ba trend i-trending ngabi ne. But iclip yokuqala yokuphuma it was about me. Athi vele athi indaba ijikile nje athi ayimthanda athi ayizwani itabana but ithini ithe itabana ithi ngiyazithanda mara ngizwani umjito mubi njengabo. asasenhlizweni Lapho ngiyasmile nje yami. Lapho yazibona intana ngishela icheze lami first time ngivela wonke fu. Bakubhaga ngalo lo leches lo first time ngivela wonke. Athi skip pass. Athi ngithanda leches la kulpa iJozi. Lapho ngikhuthela ngithi kuluma istress manje sesengistressa into eyi-1 ukuthi phela la ngizotrenda nge-1. Angicabanga ukuthi untwana usasele yini khohlana ukuthi untwana la esayidini lawo. Mangithi impangibona sebona untwana naye siyasmile. Ngithi Abashaya untwana nge-hit. Mara mina bangishaya la mahit. Yabuhlungu. Mara kantana Yami bengikhuphisonal ne. Mara bebuhlungu ngithola. For abanye abantu because abanye bebangilela bomacala bathi amele silande le into ezinjalo. Ngathi bona vele abana le ngqondo ukuthi ayi content ngithola. obviously kule crew enzoba kuye once wathi you ishayile Ala paint yangisiza ngithi ni na phakathi besivalele shop. Abantu abathi you abantu abadlalayo. Laba bangaphandle bazwa next. Abantu bagcwele ngaphandle kakhulu. Into yangisiza ngithi hayi azange bane crowd uzongidonsa yabo. Yeah feel. Vele mabashaya untwana ngama hit. Kuya nesitoko ngalesizoshana sengiyakhuthala ukuthi mina engqondweni ngithi untwana uyabamshaye kakhulu. Athe video ndibashaye mina kakhulu. hayi video ayifihle Ngithola. Shine the straight. Yabona mara nayo lento leyo at the same time mina yasiphamisa. Uthi nama voice tracking Especially yekas. Awugcwele. ngithola. And Uthenga yeka sobe semabakubona ababina lengqondo untwana sashaya ichuba abanye ukuthi nangu lo abathengi ngaye. ethole yeah and baningi. Manje mina Especially ngithatha manje leches kanjani. lakhe la. Nasi leches. Ngithola. Babiza ngeches. Manje bawutrend ama-video nabantu ngithatha for mina Ikro. ngithatha izigrowth. Ngithola. Because njami mina manje ngithole kasi ukuthi untwana siyamcaba untwana wasekasi untwana ushama hit. Athi njami mazidlali ngibhadalela imali sekubhadalela. Njengoba masivasodlala into kanje kanje. Ngithola. Because yazi masingavana wena ubuso bakho umuntu phu. Thina siyakudonsa sifaka kwethu. Nathi siyabazi. masifaka kwethu nathi phu. Ngithola. yeah Sihlakaniphela kanjani thina yethu. ayifile mina ngiyanizwa Because into ezinye ezikusimple ezikwenza ukuthi umotivateke. Into ukuthi maybe uyazi ukurecognize umuntu top. Ngithola. Umuntu nabo ongacabanga ukuthi lo muntu lo ngangirecognize futhi bongabekanga na ku playlist yakho ukuthi mele shine content nomuntu so. Ngithola. awushithi nabo banokuthi ayikuseba fit zokalana into enekayo Yami ubona la into engimotivate kakhulu.
khona leyo yamcava leli flex Igama, ne? Ngisenodoya lesiyane lesasikhathi njami abantwana bangishayela ivoice note bathi baba guessa ubani usubscribe ku-channel mangala ubani bayasho umntwana womuntu so mina ngiphilile utshela lenahlanye linda ayikho ngithi mina umntwana besatshela ukujuthana bacela bangisendele i-screenshot sokuthi sesingene 1k subscribers jiki sebangisendele i-screenshot sokuthi umntwana usubscribe ungibaseleka kakhulu jafila mina manje manje siyakhuphuka manje no phela mina ngibona ukuthi hayi baba futhi thona from nowhere sobonisa i-notification ethi Ghost subscribe ku-channel yakho lapho nabo ungacabanga ukuthi uzofika kule level uthi hayi Ghost angangirecognize obvious lapho ngizoba nale power leyo lento leyo vele ikuphushe wese yeah ngiyaget yabo manje mara umntwana yena maybe subscribe maybe uma last year mara uzisicala ukuspana naye grand sokuye naye sekathini kathi machitas operator nini yayithola so yaqala kanjalo ukuthi ba nawe uyabona ukuthi hayi into encane ziyaphusha avele gaming senko yakhomenta nokukhomenta kuma-video siyazithi tsu uyayithola yikho ngithi mina ama-influencer amabhaya atop angisho wonke tsa into engiyaziyo vele ukuthi ayasibukela yayithola just obvious asifuni ukukhomenta ezinye zakhona mara live uma sihlangane iyasho yayithola lento elithune da yabo into ezinjalo amaselendo watch sibukele sifuna ukubona ukuthi cause enye into nge-YouTube ne is all about loyalty mina the way engibona ngakhona yayithola cause njalo kufanele ukuthi usipane nathi ane mara thina sisipane nomntwana thothi usipane nomunye umuntu wena usuka kithi sipana nathi 2 minutes sekubona usipana nomntwana jiki uyabuye suza jiki ubuyela kuntwana uyayithola ukuthi lapho sisiyabona siyasho bathi futhi namafiyara ngathi obvious nemakabuya la obvious khuluma into ezikanje cause mina umntwana sishayisana noma ufika kithi uyasho bachita umntwana so yabo yikho ngithi sometimes u-YouTube isipana ngeloyalty ngokuthi usebenza nabantu abanjani kanjani yithola egaming through i-loyalty ntwana obvious kuyaliwa lapho phakathi one or another ukuvela kule loyalty kuyaliwa obvious lapho phakathi kukhona izitori zokuthi fere njengalesa lo gele ethola so uyicheruphela lo ku-unflopisa kule game yabona le topic level iso so like mina bengathanda ukukhulumela so le topic le yabona as long as spanner like most zakithi ukuthi unengqondo kuspanner thina ngibona kwami like igeng yami asospana nawe cause thina sibhekela ukuthi sibusa thina sifuna ukuba yini ama-brand angisokushiya nje like dala yaselanginana amagama kwabeka ni mara dala silupheka nawe yikhasi bese thina ngoba stop asafuna like ukufaka igame into eso mina ngifuna sicale sonke uyibona ukuthi injani awuthuze ngokuthi azinezisezitop asafuna ukungifaka sishaya sonke lento my through uthe emolof sometimes ade nohlangana namanye ama-YouTube ayithola shoot lapho i-beef ayikho akwenzeka ukuthi baba noto ozakutshela iso i-beef iba kanje thola ukuthi thina sesibhane nomunye umuntu wena ongazibani naye mara thina masihlangana nawe ukuthi thina sicavi wena sina sinengqondo ukuthi wena usibukile siyazi lento uthi sibukile iba difficult masifika kuwe umuntu awujama chitema nyen frostal thola ngiyabona ama video just inkinga ukuthi nisibana nomuntu so wangengikwazi ukushuta naye yayithola nazo lento lezo bezinukusiflopise yayithola leyo beyichaza ngani ngoba besesazi ukuthi wena soyasibukela yayithola noma ungasincinca thina sesineqondo ukuthi hayi ungasincisha mara at the end of the day thina masdroponi wena ubig ende futhi lapho ubig noma ungaspanisanga i-channel yakho ku-view at the end of the day uyacaba ukuthi intwana ezisozo yabo manje ezinye izinto bezisipayisa zeloyalty yizo lezo ukuthi masihlangana nabantu abathophe emona thothi ulwa nomuntu ambone evideo nethu uvela sitshela nje athi amajidana nesipana nomuntu so angengikwazi ukushuta nathi ezinye izinto nazo zisipayisile but into mina ngabona ukuthi uNkulunkulu uyasipana nje yami the day kuzokenzakala lento leyo
leyo video leyo yi-video top ukudlula wonke i-riding channel noma umntwana yena singamfakanga umntwana ngithi sani nganayo umntwana samcela athi angeke akwazi ukusithuna nathi ngenxa yeso but at the end of the day la video leya yashaya ukudlula wonke ama-video wethu ku-channel with him or without him end of the day ubonile le ukuthi yeah Yeah, tshwala abona nayo ukuthi afile into encane izaphusha into ezinjalo zakha ayizima le ndlela bafethu mara YouTube akho semkhulu probably nababukeli maybe bakhona abafuna ukwenza ama-vlog ethola eyiphi into eningabagayo Ngababukela sonke ababukela like banokuza kithi ne. Athi afeli ngiyayibona into eniyenzayo. Mara ngibona ngathi easy. yabo yeah Bazothi easy. into wayazi ukuthi kujulu lempela ingilimaza kabuhlungu nabo Uyashafeli ne. Jami kukofika out kithathi emachita mina necava i1k ngayithola in a week uthini without ukudropa umntwana ngithi obviously le nqondo uthini uzakutshela obviously le nqondo uthini wena uyakeleza uyayithola Sure. uzoyisikela usubscribe sonke umuntu ngizothi esikele into kumele ifake engqondweni into eyi-1 uzobasubscribisa bonke mara bangabukeli ama-subscribers nje amawabhadala badala amalo ntuzana badala ama-viewers nama-watch hours uyayithola Sure. wena uzobasubscribisa asiwonke umuntu obukela i-YouTube njalo akusinoma ubani onedatha le-YouTube uyayithola so uzobasubscribisa uthole 1k yakho le 1k leyo ihleli udrop ivideo uthi 0 viewers una 1k subscribers una 1k subscribers but mo drop ivideo ishayile 24 hours ingabi ne-viewer neyi-1 kunzima kule industry bafethu sometimes Jami sometimes support nokuthola kubomacala ukuthi maybe sizothini utana uzoview Yeah, untwana uzoview utana uzoview eske At the end of the day YouTube doesn't give a shit. yayithola at the end of the day lento leyo ayikusizi because untwana phela ngeke ahleza kubukelana naye untwana naye uyakhathala yasho untwana phela support yeah sifele yeah untwana umjito ukusupporta wena untwana usupporta wena asithi phela untwana angathini namhlanje angifuni ukubukela ngikubukela angeke yathola because untwana sifele umuntu umuntu nje nje ngikusupportayo phela amachita angakusupporta angakaze abukele le video yakhe eyi-1 ngokuthi ucaba ukuthi ngisho YouTube wena ngopost isithombe ngithi obvious kwi-video before idrop emele promote kuma-platforms wakho obvious umntwana uzobona ivideo leya ku-story uthi umntwana ngibone le video nidrophile ayinamasiko la inamasiko yena ubona ithumbnail kuphela uyayithola wena sobona ingqondo uthini mntwana nibukeli umbuzo mntwana wena yiphi iphathi ubonile aphathi lesinobani bani mntwana ngiyicheckanga yonke uvele ubone nokuthi hayi ngapha iphathi yona leyo yokucala uzothi hayi uzothi angiyibonanga le phathi mara iphathi oyifake ekuqaliseni uyabona ngiyangeketha obvious amajita wethu amela benjalo yisho ukuthi i-YouTube njami hamba ngiloyo yangokuthi the uphusha ngakhona cause nami mina ngitshela ivara ngitshele ngani mina ngikubona kwami igama lami manje selimile igama lami yithola mina ngitshela mina isikela ngisiqedanga yithola ngitshela manga yithola futhi not like angisiqedanga ngenxa yokuthi ngivele ngasiyeka it was a situation because mina bengageleza amaphutha bengigeleza kunye private school yithola kwafika isikhathi ukuthi abazali baphelelwa izipani yithola ngahlala ngikanjalo ngangiye emaphutha bangitshela ngokuthi ni next year ngapha kumele ngigrade shot next year this year next year kumele grade 12 bazokuthi hayi kumele ubele grade 10 yabona bangitshela kanje bathi abawacova bo grade 11 into ezinjalo ayingabona yo uyele emuva ngiyabona grade 10 grade 10 wakhona nayo akavuka yabo phela ngiyasho ukuthi ilele nqondo ukuthi hayi private school maybe bayasiphasisa yalezo fees ngishaya futhi uma uyabheka yigele ezizulu mina bengigele ezAfrikaans yithola manje ngabona afele ukuthi ngiphume phansi yithola maye no lebo wana laba abantu ama-classmate wami washo ukuthi hayi umntwana uhlulekile empilweni njalo ngike ngafika ngelilanga esigela ngizolanda ingcusa yasekhaya la bengigeleza khona ekucaba into abangitshela yona athi hayi wena mntwana sowunyawo
Ntwana lapho ngitshela usitoko bekuwamacala wami usitoko bekuba-close nabo. Ona kade asasesikela Ya, bebasesesikela bona la. Bona bebasebashaja i-12. Okay. Uyithola. Bona besebashaja i-12. Wangitshela kanjalo ukuthi sekuba unyaka omunye wangitshela ukuthini? Wena uyekela isikolo for ama-smash pass uyibhara. Uyithola. Uyithola. No baba umuntu obuyangishayela ukufakela message athi I'm proud of you. Yeah. Into yenzayo ngiyakubona bona babone ngathi sengiphezulu uyithola. Ngapha for mina ngibona kusaseyistar. Saqala. Yabona for mina angifuni lele ukuthi ngiyababona boBruce bayaphusha ne. Mara mina ngisinto engibhekile leya. Manje ngibheka ama level wabo Mr Beast. Ngicabanga Mr Beast. Leya king YouTube. Leya ina almost 490 something million subscribers. I'm to push Ku YouTube. Leya in 50 minutes izoba seshanga bo 2 million viewers. 2 minutes. Qeda ukudrop. Isangithini. Uqeda ukudrop 2 minutes. Seku million ba. Mina yivi riding engibhekile leya. Goal yakho. Yeah, nami ngifuna ukubeka goal. Asifuni like kuba YouTubers YouTuber. No, sifuna ama-YouTubers they overseas. Manje nami ngifuna ukuthi mangishaya content caviwe ridings worldwide. Noma bathi ngila eSouth Africa. Sure. Because zona how come zona se-America mara sizibukela bazibukela eNigeria bazibukela vava. Uyayithola? Yeah. Ubheka uSpeed uthe makafika yiya akekho ne-content creator one bekayiqhafa. Ukubonisa ukuthi Ukuthi thina rasi. Yabo, manje mina ngifuna le point ukuthi mina ngibukelwe la uthi nami mangiyara abayizele into abayenze kuSpeed. Yeah. Nami mangihamba estradini sase-New York. Uspid on board into. Yeah, fika uSpeed makathi yathi ngithi Maziola. Nami ngizichathe like who's calling my name chat. Uyayithola. Yabo nami ngifuna ukufika ku level enjalo. Uyayithola. Igoal egrand. Uyayithola because angifuni ukuba kufanele angithi ukuthi ayithi nyawanyatsa ama-South African YouTube. Now as motivator ne but mina angifuni ukuba kule point yabo ukuthi ngaziwe yi nje kuphela. Fungishawe worldwide mina baba. Yeah. Ngithi mangithe UK bacava ukuthi kunintana so ngithi ngiye China baba. Fika abagayi igama lami wangisho. Uyayithola. Yabona ngifuna kanjalo. Yigoli sinayo namajita sifuna ukwaziwa phela yini yipi Africa kuphela. Sifuna ukushaye worldwide. Yeah, nibambaneni manje. Ngahla. Manje akhuleka no asathathana ngabangani vele asasabona izabangani. Yeah, brother. Sesingamabrother no. Brothers and sisters. Brothers and sisters. Yeah. Yes, but brothers do fight, yabo. Yeah, hey shekeliwa sometimes. Hey. Sure. Akuliwa khona kuyaliwa ngitshela bona. Yeah, Ngizobona bafitha. ngathi secret. Siphushi labo sesajuluka ushithi siringile. Basijuluka kanje. Hey. Simele sithi sizame ukuyivala ethola sensi umjiji uthi yafika ku uthe ama viewers engeke uthi ama viewers engeke 70 viewers 70k Yeah. uzobatshela istory lesiya. Hayi no Besashaya ngijika kanje bo. Yeah, bangayeza mara phela ngeke ukwazi maybe wena i-shining yakhe kusasa. Cava bani. Yeah. Yabona phela ukuthi obvious umuntu nomuntu unesikhathi sakhe. Yeah, vele. Uyayithola. But if wena uzodropa to the kusasa uyayithola stuff but yona lama viewers enizosinika wona we will be appreciated isilungu ne. Yeah, so appreciate it. Yeah. You appreciate what they give us. No matter 20 or 50 or 100 CS. Mara le 5k wona hayi le story simnana. Massive. Sizovana nopukela zosizwe. Yeah. I feel it because I'm sure so cala drop yabona level of bese shoot. So drop yona kuqala so uthini bona basuke bazobukela podcast. Sho akunankinga bafisa singayivala ithola. Noma siva sishange slogan ethola. Let's say from the streets for the streets ethola. So isha so okay. Zolani donke. Family ayisi family. Yeah, inyanga. Ngazothathala kanjani? Yeah. Yeah, ngokugala. Ngala phansi. La so seshana here. Eka ufakile camera. Yashisa ngiqinisa. Hey. Bona uzutulukile shema. Kona senikhaya moya mafika. Yeah, so
From the streets To the for, streets. from the streets for the streets. From the streets for the streets. From the Yeah. street For the streets, yeah. Okay. So 1, 2, 3, let's go. From the streets for the streets. Danke, Bafet. Subscribe.